Pemirsa rencana investasi agang oleh pemerintah kauningin tambis tigang dasa proyek strategis ring mekudang-kudang sektor sampun kesobiahang Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara munggah ring sambramo wacana peresmian pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia ring Gersik Mausang yening program puniki keabtiang sida nyiagayang sawetara kutus yuta setelah pekaryan anyar majeng krama Indonesia. Kaketus saking kantor berita antara Presiden Mausang investasi inucap nenten wantah kaulengang ring sektor hilir nanging taler ngelimbakang sektor hulu sani kerasayang strategis majeng ketahanan ekonomi nasional. Presiden taler nguratiang sektor pertanian miwah perikanan pinaka kalih bidang sani molihang uratian khusus ring investasi puniki. Tios usanan nyane ageng majeng devisa negara sektor-sektor inucap katureksaen sida nyiagayang selah pikaryan sani ageng. Presiden mastikayang taler anutin saking potensi sumber daya alam Indonesia pinaka amongan pemerintah inggih punika antuk ngelola kekayaan mangde memarki becik transparan miwah accountable. Kawohin dani taler nugesang program puniki pacang kedadosang kekuatan anyar ring perekonomian nasional sepisanan nyokong Indonesia nuju kahanan sanes Sukerta tur mandiri ring galah pungkuran. Bali Pos Nguningayang.